hija l-preżenza sagramentali u fatt demmu u bekk jerġa' jsir preżenti b'mod sagramentali is-sagrifiċċju u jagħmel lilu nnifsu ikel għar-ruħna. Jien hu l-ħobż tal-ħajja. Meta Kristu tenna din il-kelma, ħafna mid-dixxipli tiegħu telquh. Fl-aħħar ċena, Ġesu qiegħed fil-prattika dak li qal tagħhom fis-saċerdozju. It-twaqqif tal-Ewkaristija huwa t-testament il-ġdid u li jibqa' dejjem imħolli lilna minn Kristu. L-Ewkaristija mhijiex simbolu imma realtà. Meta aħna naqsmuha flimkien, hi taqgħadna u tagħmel minna l-koll l-aħwa. Hija tagħtina l-ħajja li hija l-ħajja eterna. Hija taqgħadna b'ġisem wieħed u spiritu wieħed kemm din l-art kif ukoll fis-sema. Permezz tal-Ewkaristija meta aħna niċċelebrawha flimkien tagħmilna ħaġa waħda fi Kristu. B'hekk Kristu huwa fina u aħna fih. U għalhekk irridu nibdlu lil nfusna fih l-istess f'sibijiet u xewqat. L-imħabba tagħna tiżdied u bekk ngħixu fil-paċi u ħbiberija ma' Alla. Dan kollu permezz ta' Ġesu fl-Ewkaristija. Samsung Galaxy 25 Thank
Santa Elisabetta. Naturale in Gesù l'Eucaristia e bil-klim ta' Santu Massafino inkantaw minnu jinnatura fil-ħin. Jinnatura fil-ħin Alla nifisa Nofira tuddini Taħta nixmira Jena fejt tifla u fejda per قدامني قدام تبقى ماشية ورا بروجيكسيون وما تسمع زي شغلنا بقى نمشوا يقف يقف full life din. Full life biex li. Għalhekk dawn in-nies meta raw dan is-sinjal li għamlu Ġesu qalu.
Malik Maria, per grazia per Maria, Molegnia, per peccato vostri nisa, invire il frutto al giuftia Gesù. Malik Maria, per grazia per Maria, Molegnia, per peccato vostri nisa, invire il frutto al giuftia Gesù. Malik Maria, per grazia per Maria, Molegnia, per peccato vostri nisa, invire il frutto al giuftia Gesù. Malik Maria, per grazia per Maria, Molegnia, per لكل درجة في السماء يقدرنا. Malik Maria, per grazia per Maria, Molegnia, per peccato vostri nisa, invire il frutto al giuftia Gesù. Malik Maria.
Mario Bellanotte.
aħna għattajna fl-imkien miegħek hawn fuq l-altar il-muqaddes tiegħek. Kompli xerret il-barkiet tiegħek. Kompli xerret il-miena u l-frejħan tiegħek. U issa, erġatina il-barka tiegħek u Ġesu l-Ewkaristija. Kun inti l-fermu li jena ta' ħajti apporta.
Imbirek Ġesu Kristu veru Alla Korminiene, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-għadu razza tiegħu, imbirek id-dem tal-Aziz tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Altar, imbirek l-Spiritu Santu Parakletu, imbirek għal-Birom tal-La Marja Santissima, imbirek għal-Tazza Immacolata Konċessjoni tagħha, imbirek il-Glorius tas-Sema, imbirek l-isem ta' Marja Verxni Uomo, imbirek San Giuseppe la Luz Kastis tagħha, imbirek Alla fl-Anġel Partisini kollha tiegħu. illi jippermetti li l-arti tkompli tkun għalina messaġġ ħaj tal-ġenna fl-art. U xejn. Nitolbu l-mulejti għajnuna u nirringrazzjaw tal-għajnuna kollha li rċevejna biex nistgħu ngawdu issa din il-pittura. Slima lik Marija, bil-grazzi mill-Marija, inti fost n-nisa ngerek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Santa Marija u Madra tal-Bajli gloria al Missio del Spirito Santo. Gloria al Missio del Spirito Santo. Gloria al Missio del Spirito Santo.
Grazie.